Timbantagan. Lapli perdaya ke Lympung Ialehkai football tournament menta ke sengi ke shpotrik unai lur kum shibenta ban rakhe silver jubilee ya ke jingdap arpusan Sdang ke jing shakri patba Jong ba Ialehkai. Hakani ke sengi lawan banyadan rengkat lang dau ba Augustine Kharkongol kum ikong san uba Ialehkai uba Ialehkai MLA penthor umkra constituency kum usumbur kongsan ba Pulstar thaba ba E Nongdhar President Mandal kilong kemi kilong kpa bat kipat ba Kibalawan man sakhi ya kini ke Ialehkai ya kini ke football jong kini ke silver jubilee celebration jong ke Pederum Kra constituency. Nah aku pikir panggil ya chief guest jogi uba Augustine Kharkongol bolong ru perlok be adu por betang ya kena lang adu benda gila rangba lang kita don ke juhi ka mensiap ke bensekri but ai ke jing tre ke jogi dak benta ke emlang ke salang ke bijibo ni pi bagus chief guest jogi ublawarra ke nam ke borom dak jing Ialehkai bagi sap ke jampi dak benda ke borom jong state be galia jungi baro ke wei